ezulwini lakho Baba, ngingowambanza isibongo ngisuka eSikhaweni Richards Bay ushumayela lapha khona ngingowambanza nje umbanza igama ngingana sekhaya gogo kusho umama waba umlanjana kwamthetho amen ushumayela umphethe umhlano banzi umthathu esibusiswe eSikhaweni la ayakhona umshumayeli kusasa imbuzi uzodlula ngakhona ngale ndaba yezixoxo sitshelwa umshumayeli uMthiyane wakhona impuza sizinsizwa zangoLesithathu uthi ngo1932 lapha eRichards Bay uBhombela ehamba namadoda abamjadu nababukhosini wafike waphumula laphana kwakunesihlahla somqokolo kuleyo ndawo isihlahla somqokolo abanye abantu mehluhluwe wafike waphumula lapho uthe nje esahlezi phansi kwesihlahla wayesasuma wayesethatha ubhoko ebhala into abangayiboni zaseyisondela lezi insizwa eyakwamjadu ngabukhosini base bethi iyakhuluma inciku Bombela babesambiza ngenciku wayesethi bantu bami njengoba ningibona ngisukuma nje umhlabathi lona ngizwa uyafukula lo mhlabathi njengoba ufukula uzohamba batabami lana kube nesibhedlela esiyoba khona esiyobiza kakhulu wayisho lento kwaku1932 namhlanje leso sibhedlela sikhona sakhiwe ngo1990 siyabiza lesa sibhedlela ungena khona fanele ngobe ne40,000 washo uBhombela washo ngo1932 kodwa lesi sibhedlela sakhiwe ngo1990 umsebenzi kaBhombela akushoyo ngomlomo wakhe uyakudala bese kuyenzeka uthi mayisixoxela umfundisi umjadu uthi wayehamba nabefundisi abathize kwakunokhawula engimkhumbulayo wathi mayehamba nabo lilozo wayehamba kulo ehamba wayesehamba buqamama nabo wayese ebaphansi kwesihlahla bathi mabesondela lesi sihlahla sase siyavutha kanti ukhona uBhombela phakathi ayisaqhala lamadoda lawo ethi mayiqhela amangathi ngabe sekwenze njani ngenceke yenkosi sekwenzekeni ngoBhombela amangala lamadoda ukuthi ngabe ushone ngapi bamgcine bona elaphansi kwesihlahla kulelozo lela sakhuluma naseRichards Bay wahamba isikhathi kuthema kuhamba isikhathi sase siyacima lesi sihlahla waseyaqhamuka kuthema iqhamuka wasethi abantu bami naselesaba manje nisabani base bethi sibone Bombela uNkulunkulu wethu ncike inkosi usithela phansi isihlahla sase siyavutha wayesethi bantu bami noba lesihlahla nisibona sivutha yiso lesi sihlahla engangithu yimi engathuma uMose ukuthi akahambe okhipha abantwana bakaIsrael yiso lesi sihlahla engangimthuma uMose wayikhuluma nami amen mina nguNkulunkulu bese batshela uthi mina ngathi uMose
njengoba wayibona isihlahla sivutha nje yimi engangulesi sihlahla. Khuluma ngemisebenzi kaBhombela esayisizwe ngabantu abadala lapha eGibsila. Ngiyadlula thema kulapha eGibsila ezophuma uBhombela ezoya eMkhaydeni. Wayesethi batabami sizophuma siye eMkhaydeni kodwa sizonqamula la esho iCuphu. Nanku umfulo omkhulu, lo mfula mkhulu kakhulu, kungangena isitimela sezisoshona phakathi singatholakala ngendlela ojule ngayo lo mfula okuthiwa iCuphu. Wayesethi batabami umuntu ozohamba emva kwami akahambe lapho engizonyathela khona nozolo kanjalo ngokulandelana kwenu angabe bikho ozophuma eceleni. Wayesehamba uBhombela, wayesethi batabami ngithembiseni, wayeseyileka amanzi waleka wakhuluma nawo, wayesethi sicela ukuwela, basebeyahamba bahamba le ndawo basebenza lo Bombela. Uthe masebeweyile bengale kweCuphu, wayesethi batabami nina niyazi lo mfula kuthi uyashona unazo zonke izilwane la emanzini, niyafuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu usiweze yiliphi leli bridge athi sihamba phekwalo. Basebesaba kakhulu, basebethi inkosi lo msebenzi ungowakho, singathanda Nkosi yezulu nomhlaba. Wasethi batabami ningabaleki, phendukani. Wayesethi phakama bridge bakubone. Baphakama enkulu inyoka enamabhalansi njengoba usubona M2 leli bridge lo M1 enkulu inyoka enamaphali ngaphansi. Wasethi batabami yilo leli bridge besiweza bethuka kakhulu. Wayesethi sithela bridge yaseshona phansi le bridge lapha eGibisila eCuphu. Umsebenzi kaBhombela ezweni lakamthetha ngedlula wathi elinye ilanga enye insizwa ekade ibuya ethempelini inhlansuthi ivunule iyinhle, ngoba mawusuku uvunule uyinhlansuthi umuhle umesaba uNkulunkulu uba ngakuwe uba ngakimi, kazi uyoba khona nikimi ngakuwe uma mina ngingayiphathi ngendlela uNkulunkulu asifuna siyiphathe ngayo. Lensizwa lena mayihamba idlula elinye ikhehla, leli khehla liyagula kakhulu. Laselithi mntakamkhulu wayesesondela wasethi ngicela ungithandazele. Esithi lensizwa ibuya esabatheni kulungile wazisho lo baba ungokwasibiyezwe nakamthetha ungiyaxolisa mhlambe khona ihloko zakhe bengithethelele. Uthe mayesho wathi njoba ungibona ngigula nje kukhona uplastic lawo wayikade lokho wayikhipha akukhiphele khona okunengekayo, ngiyagula kakhulu mangangithandazela ngoba ndinalithwani noNkulunkulu. Wayesehamba wayesethi ngizobuya namaNazaretha. Uthe mayihambile wayesefika libika udaba kumshumayeli ukuthi khona ubaba lapha nocela umthandazo. Zaseyihamba insizwa sithe maziya khona lo baba lona wayesethi niyaphi lana. Yayisikhuluma lensizwa wathi nje wena wathi baba ufuna sizokuthandazela. Wayesethi angifune eMaNazaretha lana mina. Wayeseshintsha lo mnumzana. Zaseyithandaza lezi insizwa zathandaza esangweni ngoba ziphume nomshumayeli umgcotsha kaNkulunkulu ohlezi noShembe. Thema behambile wayesefika uBhombela esitimela samampondo safika kuye lo mnumzana. Wayesethi umnumzana wena wangibiza ngihambela, wathi angifike lana ngizotha ngihambela. Uthi uBhombela wangibiza ngihambela. Ilensizwa kodwa yayikade ihambi kuye esabatheni kodwa uBhombela wangibiza ngihambela wathi ucela kuba ngizothandaza la. Wayesethi nje ukugula wena kuzohamba ukuthi uhambe emhlabeni, lokugula kuphethe wena, lokugula njengoba kukubambile ngoba wena wembatha nomlungu. Kodwa leli icala lakho njengoba wena wembatha nomlungu uzozala abantwana, mawuthi mabazala abantwana ube nabazukulu, laba bazukulu bayozala nabo esinye isizukulwana. Uthi kubo bonke laba bantu angiboni noyedwa ukulithetha icala lakho, akekho yoba yiNazaretha ukuze icala lakho bese liyathethwa. Uthi kodwa ngale kwesizukulwane esizukulwaneni sakhe sesine uyoba khona uyoqhamuka kodwa akezukuba yisibongo lesi sakho, uyobezala kwaDlamini. Uyena-ke lowo oyobe sekufanele ukuthi akathethi icala lakho. Icala lakho lothetha ngale wena kwesizukulwane sesine ngalokho okunengeke wakwenza wembatha nomlungu. Kwakulapha eGibsila ezinye insizwa ziyonikela, thema inikela kwakhiwa umuzi kaNkulunkulu eyisebenza RBM. uNkulunkulu wayeseyibusisa ithema ilele enye insizwa, yabona ezinye insizwa zinikeza isibusiso. Wayesefika unyazo lwezulu wathi wena ungani nesingasitholi isibusiso, wathi wena nje ungasitholi isibusiso ngoba wena wembatha nomlungu nonendiya. uNkulunkulu uShembe oyingcwele uphelele ilo uNkulunkulu esimlandelayo onguShembe ezweni laseMtubatuba la engowakhona. Uthe uBhombela mayifika kunezihlahla zomqokolo
eyikhona kulelazi laseMtuba zazikade zingekho uBhombela isitimela samampondo wayenza ukuthi zibe khona watshala uthi lesihlahla somqolo wayesethi kulelizwe lalapha kulelizwe laseMtuba zizomila lezi zihlahla zothi mayimila lezi zihlahla zomqolo kusho uNazaretha kuyokhula kakhulu kulelizwe laseMtuba. uShembe wengcwele sengathi ngasikhumbula enye insizwa yayisigcotshiwe kuleli bandla ithe mayifika phambi kwingungumahlombe ithe mayifika nkosizwe nomhlaba izinto zama yilunge iganiwe lensizwa wayesethi uShembe kuyona ingungumahlombe njengoba wena izinto zakho zingalungi nje wena ungowaphi wayesesho isibongo sakhe iganiwe lensizwa wayesethi ingungumahlombe kuyena ubaba wakho waganwa yebo lensizwa uganiwe ubaba waganwa uMasibanibani bashada umshado omhlophe wala onobungcwele wayesethi ilanga lamalanga umama wakho wena uyingane yasekhaya komama wena wayesethi baba nkosizwe nomhlaba umama bashada umshado waseNazaretha wayesethi ilanga lamalanga wena ukuthi awazi uyingane bawushada lo mshado yebo kodwa wena ukuthi uyingane wena wathi umama wakho ngesikhathi eyotheza eyofuna amanzi waqhamuka ubaba wakho wayese no 2 feet wasehlala wena kuthe makuhlele wena umama wakho ngoba bekade eceliwe ecelwe ebhentshini engazi eqala kwehlela ilento wayesebika ekhaya abakubo basebesuka beyobika kini ukuthi sekunje ingane la ekhaya senze nje basebethi aphuthunywe ukuze ngabonakala isisu ayisheshe zushaya thema sezushayile kanti wena ukhona umama wakho usina nje wena ukhona wawunensuku ezithiza wena ukhona ngakho wena uyingane yasekhaya komama baba wakho kusamela ahambe ohlawula kini wena usiye walesi sibongo njengoba izinto zakho ingalungi nje wena ngwangale komalume la kufanele khishwe khona imbuzi nohlangothi asandle sokunxele luye kini bakwamukele futhi behambe nohlangothi langesandleni sokudla bese ziyaphambana nangale kwenziwe njalo wena ungowaphi mina ngowaphi Shembe sizela sizothetha lawo macala ukuthi uNkulunkulu sengathi engasikhumbula ngoba yena uphelele la phezulu nasesikhawini omunye umbishophi weyinkonzo umbishophi lo uthe ekholweni ekhola nabazalwane bakhe wayesethi batabami makufika isikhathi sokuthi ngizohamba mina emhlabeni ethuneni lami anotshala imbali wayisho lento kwadlula iminyaka emibili wayesedlula emhlabeni baselikhumbula ibandla ukuthi wayethela umbishophi asokwenza nje basebethenga imbewu basebothela lezi lembewu bayitshala ethuneni lakhe lo mbishophi weyinkonzo thema beyitshalile lezi imbali lezi kwadlula amaviki amathathu mabethi bafika bathola sekumela ameva hawu ethuneni likambishophi wethu sekumela ameva bawapsipulela ameva basebethi hayi siyothenga mhlambe yayiseyonakele lembewu asihambeni siyothenga lezi imbali eziphelele bahamba boyifaka kwadlula amaviki amathathu bathema bafika bathola futhi sekumela ameva bathe manje bebesamangele laba bazalwane ukuthi ngabe kwenze njani bathandaza bakhuleka wayesebuya nombishophi wabo wabuye emalungeni ebandla uthe mayebuye emalungeni ebandla wayesethi batabami ngokuhlona kwabo njengoba nibona kumila ethuneni lami ameva lawa ameva amila lapha inhliziyo yami leyana bekuthi makufika umuntu efika ngemoto entshe ebandleni lami ngihalele lo moto basengathi ngaba ngeyami bekuthi ma unkosikazi efika egqoke kahle uthuphisi wakhe ngumfise lo thuphisi usengaba ngobungami bekuthi makufika umuntu ebandleni lami egqoke icathulo ezinhle ngifisa ukubele izinto kube sengabe ngezami njengoba nibona kumila ameva kuleli athuna inhliziyo yami leyana kuyomilana ethuneni lakho kuyomilana ethuneni lami ngoba Shumayile siyacela uNkulunkulu oyingcwele uShembe sengathi ngasilobe encwadini yokuphila ngoba sivunelwa kahle uma sikuShembe sibheke kuye yafika enye intombi esencane lentombi mayifika lapha negibisile lengane yabantu eyisencane ishuqulile lengane yabantu ithi mayifika phambi komnikazi wemphefumulo egibisila uShembe unyazo lezulu eyifika iguqa esivele yakhala thema ikhala lengane lena yakhala lasethula unyaze lasenothi malume kwenze njani shumayile soyihlo emhlaleni ekhaya bese khuluma lengane yathi yasiyakhala esithi
njengoba ngimncane ngisengingaka sengihlala mina ngale emva komama insizwa eyangikhulelisa ikulo leli bandla nansi yagida lapha mina kodwa ngisagidi wayiphika ngalo ngane yaseliqesha ukunyaza yaselibuza malume kulungile makusha kwenziwa njani makusha kulungile yavele yakhala kakhulu ngane nangu yagida lapha shawu 3 sethi umshumayeli cela mntanami ngabe ucelani bayisethi ngiyakhala sengihlala mina ngemuva komama sengifaka iduku ngangitholisa umntwana lensizwa ekuleli bandla nansi yagida ngimcelela ikusize malumehlele lona ngoba lento angenza yona wayiphika nalongana ngayonje sengimcelela usize konke okungalungile ngithi akwehlele kuye akazi uyagida lapha yomelana ethuneni lami yomelana ethuneni lakho shayando nyazo lezo nesikhumbule Nkosi yamakhosi ngoba umlungu wayenza isivumelwano eplazini nalinsizwa ayisebenza eplazini wayesethi lalela ngizohamba ngiyezweni laphesheya mangiyezweni laphesheya njengoba nginale moto ifoshuni ngenza isivumelwano ukuthi oyongifica ukuphethe ngiyokwabela khona njengoba ngizohamba noma ngabe kuthiwa ngikufica ubamba ukhiye wendlu lendlu ngiyokwabela yona kodwa ungibhekela nazi ingcanga zami nanka amaphilisi nayi imjovo kodwa lokho ngokufica ukuphethe ngiyokwabela khona lensizwa lena esehambile umlungu yayike ihambe ibambe ifridge ibambe ukuthi akusengathi iqhamuka ihambe iyembhedeni nomlungu ivula marketing asakaqhamuki ngani ngoba phela wayengayisho ngidate ekephorisha lemoto lefoshuni iphorisha lensizwa iqalaza esangweni ukuthi lo mlungu sengathi engaqhamuka esiguli incanga esivele ihlohla nemjovo ngoba ikhona wayishila umlungu wayihlohla amaphilisi lenja lezi incanga lezi thema mayihlohlile izinto zaseziyafa lensizwa ikhange ibambe lethi ibuka iTV lena engange quantum ibambe asaqhamuka ngoba kuyongabela khona yafa incanga waphela isikhathi iviki yayisemnukela kabi wayesezintambende wayibopha lencanga wayesemba umgodi uthema ebumba umgodi wayeseyidonsa ngentambende thema ithi khala kathi wayeseqhamuka umlungu thema iqhamuka umlungu yayisigijima lensizwa ngokugijima kwayo kwasho ukuthi umlungu nangu sela isivele ibamba ifridge wayeseqhamuka umlungu nebhokisi thema iqhamuka umlungu yambeka manje basi ya wenza njani wakuthi ifridge yami yona yini wawuthe lokho uyongifica ngekuphethe ngabela khona awusuke la ngifuna amanzi basi isabelo phela yokwabelana wena uthi umlungu wena ngifica uphethe basi bisinuka yini ibisinginukela leya ncanga ithi ngangithe lokho ngofica ukuphethe ngiyokwabela khona mayifika ushembe imihla yami siyokuphela uyongifica ngiphetheni Shembe unyazo lezulu mayisefika uyongifica ngiphetheni yini ayofica ngiphethe kuyomilana ethuneni lami komilana ethuneni lakho ngoba ushembe awekufica ngiphethe inhliziyo yomuntu njengoba umshumana ade chaza ukuthi mhlawumbe ngixabene nomunye seyifikile imihla yokuphila ukuthi iphele eseyithatha uBombela ngoba uthi ubiza uShushembe unyazo lezulu ubiza umshumana ukhanyile lo sedlulile uthi uNkulunkulu akubuyisa ibhuku lakho lana ke ngibone njengoba nihamba nami ngifuna ukubona ibhuku lakho ukuthi ngabe niyawuhamba no23 wayiseza nalo lo mshumayeli wayisixoxela wakhona ngalezulu lasesikhawini wayifika yayiselibuka inkosi unyazo lwezulu ibhuku lakhe uthe mayilibuka wayesethi lalela umuntu ongawuhamba u23 engawunikeli mina ngeke azangibone nangale nakwelisayo uyoza ngokuhlabelela ongawuhamba u14 ongawuhamba u25 engawunikeli engawuhambi ngeke mina azangibone futhi iNazaretha elingenzi kahle kwelinye iNazaretha lelo Nazaretha mina ngeke ngize ngilenzele into enhle mina ngifuna umuntu owenza into enhle phambi kwamakholwa uma uyiNazaretha mina la ngikhona ezisho yena uShembe uthi uma ugibezele elinye iNazaretha labonga uthi uShembe unyazo lwezulu lo muntu lowo ngiyobhala egameni lakhe amaphoyinti uthi ngoba lamaphoyinti akumsiza kwenza noma ngabe unezona engakanani ngiyaprove ngoba ku2012
uNkulunkulu masifika sebethi abashumayela siqoqa imbuzi masiqoqa imbuzi wayesethi uNkulunkulu wayesekhipha ukuthi asibusizwe wayesenza umshumayeli wayesekhipha isibusiso wayesethi lithizwe lenkosi inkosi inibusisa uyasothi unyaze sondela shumayeli indaba mangikuthuma wena uyikhiphe ngaphandle wasenkosi yakho lasa lithi unyaze uma ngikuthuma ubothi inkosi isibusise nawe uyifake ngaphakathi ngoba umuntu owenza into enhle lezi insizwa njengoba uyibona nje sezinamaphoyinti nawe angifuni leli point ungalitholi ngoba lama point ayokubasiza kwelizayo yomilane ethuneni lami usha u3 yakhala lengane yakida mina ngangigide shamba ngcwele shumayela inkosi siyabonga kulesi sikhumbuzo sikaBhombela uShembe asenzele izinto ezinhle wathi inkosi ilanga babegida umama bemthanda abaSamaria kwaqhamuka inyoka omunye umama bayagida inkosi ishaya itafula thema ishaya itafula kanjena iyabuza le nyoka ithi Shembe benzani ithi inkosi bashintsha ivesi ithe isuka yathi sebenzani manje yasinkosi sabe yalivala ivesi basethi thema sekuphela umgidi inkosi ibusisile yasithuma isithi hambani ngibizele lo mama bathema bembiza bathi yasithi inkosi kusuka namhlanje wena thatha umthwalo wakho phuma uhambe la Tasibuza lensizwa usenzeni nomama kade gida ithi inkosi amaNazaretha wena okhalweni lakho kunentambo enencweba lentambo enencweba wena wayenyangeni lenyanga wayekwenza ukuthi igobe umyeni wakho ngoba wena ufuna kusatshe wena ekhaya wena uyindlondlo njengoba manje ngithi thatha umthwalo wakho wena uzofundisa amanye amankosikazi ukuthi indoda iyagoqwa wenza njani mina ngenza njani ngoba Shembe uphelele uthi uShembe unyazi lezulu eJudiya lezi intambo ezibomvu ezani ngoba yena unayo intambo emhlophe ezani izintambo yini nishubugezi lasho njalo unyazi lezulu lasho njalo eJudiya nishubugezi wena sithatha umthwalo wakho uhambe ngoba uzofundisa amakhosikazi ukuthi indoda iyagoqwa basho njalo labanye basho njalo sasezweni lababiyela uShumayela inkosi sihamba nomshumayeli nomvangeli umvangeli uZungu waseJabulani nomshumayeli uMhlanimanzi zama nami ivangeli lango lesithathu nomshumayeli uMthiyane impuzo leyo yakhona sithi masifika safika kweminye umuzi ngempela ukhona umama owenze njalo wayesehambile umyeni wakhe kanti sebeyamthatha bomndeni ngoba ubeyifakelwa kakhulu lokho kungafanele imithi ungawuphathi umuthi umuyikhola ngesandla sakho uyofana ukufa ngasimthatha umndeni wayese ngoba uthi lo mama ngahlangana nabanye umama basebethi lalela wena indoda ifaka isibeledu ngoba indoda ifaka isibeledu angithi bayakwenza yarikwa indoda yarikwa kuba izwe wena sengadlula lapha inkosi usho njalo umshumayeli wasembusweni umhlongo masixoxela uthi kwafika enye inkosazana ekade inkomakoti esanda kugana akabathola abantwana useneminyaka usenesikhathi eside engabathola abantwana uthe mayifika onyazini wezulu mayifika izobika nomyeni wakhe ukuthi abantwana akabatholi useyambuza inkosi yamaNazaretha ithi uphi umama wakho ithi umama ukhona ubaba wakho wenza kanjani wangikhipha ngahamba ngawugana nje mayisengikhiphile ubaba ngase ubaba eyedlule emhlabeni isithi inkosi yamaNazaretha uwe njengoba ungayitholi ingane awomkhulu bakho badina ukuthi wena wabulala ubaba wakho hawu yayibulala kanjani ubaba wakhe lenkosazana ithi inkosi yamaNazaretha uma wakho wena beke ukuthi uma wakho nobele yakuthume ethi hambisela ubaba ukudla ethi mayekuthuma ethi usungakhohlwa iAromet ayazi lengane yayincane ingazi usungakhohlwa iAromet ayazi ingazi lengane isenkosazana yenza njalo ngoba ithi umama ulaleli izwi lomuntu omdala kanti ithi inkosi yamaNazaretha lapha njengoba omkhulu bakho bethi nje wena ingoba ungabathola abantwana wabulala ubaba wakhe omkhulu wakhe wena kanti isono seyingane sabazali sehlele inganeni kanti umama wayerikho ubaba ingane ingazi khona kwakukhona kwiAromet wayifaka isipeletu ubaba yayingazi lengane ukuthi umama yini ayifaka lana kodwa manje seyithola isijezi sengasazi ayisabathola abantwana omama obaba sengathi singayiphatha kahle uShembe uNkulunkulu uphelele yasho njalo insizwa lapha inkosi yamaNazaretha ithi wena vuma izono zakho la embhengeni lensizwa ithi Nkosi
ngake ngaphatha umuthi ithi inkosi ngasibona leso kwakusenelisiwe isetshenziswa ngingaqonywa kakhulu lithi unyazi kanti useqelani sasona ithi nensizwa lana iyacabanga ngake ngantshontsha imali ithi inkosi useqelani sasona ithuli ibeka isandla lana unyazi lwezulu kwakusenelisiwe sixoxela insizwa kaMdletshe esempuza ithuli inkosi amanaza ithe isuke isithi wenzani wena nomama omncane wakho wenza noma mncane wakho angithi wena wembatha noma mncane wakho azomtholisa umuntu ingakho into zakho engalungi komelana ethuneni la siyawa kwesizwe nomhlaba shembo unyazi lwezulu uNkulunkulu sengathi ngasiloba incwadi nokuphila njengoba sila sizothetha la umacala sengathi njengoba singamanazaretha iNazaretha uma lingenalutho asilinike ngoba uthi ushembe ngesikhathi libonga lelo Nazaretha uthi unamaphoyinti alinika wena alinika mina alinika noma ubani owenza kahle ngosizo umhlaba usisizwe siyabonga kuphakama